Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kaying Bishar jong ka Chief Judicial Magistrate West Garo Hills mentakas ngi kala ay jingbet ikipulet bakin to okit UMDC Katura u Bernard and Marak na kabentahan rius ngi ha kabayade bakajinglap ikitiar penbethay na rimpu bagan kabadan ha Eden Bari badya kabalalong try daw ni UMDC. Pulet kila pentip balalap ikitiar penbethay na rimpu bagan bakan top ya life way tali gelatin stick but she's pa tali detonator na lor ki way pat kitiar. Hadian kajing yu okurup ikitiar penbethay ki pulet kin sa pengat yu Bernard hapo ki kendon jangka Explosive Substances Act kat kendai spa pra. Laban kedaw bau Bernard ula syak pengat syua hapo ki kendon ka Immoral Trafficking Prevention Act. Hadian bagi pulet ki lalit kan raya ke rimpu bagan bat ki lakiam yah nyo pulai ngut ki beriau bat yok pelat ya san ngut ki kena. Ki pulet ki lakenok bayakan ni ke rimpu bagan lapan kala syak ketem ban liak ki kam auria. Hendai Bernard ula kentat ya kani kajing kenok. Ha kabaya day bakani ki pulet ki ladap bentok okit kat saus ngi yo Bernard.